دما خوش به بینرین هجر و 25 سبات 2021 جه روژان روژا پیشمی بویا رو گشتانی هری سرکه او هری بالکشین کو لسرانسری جهانی رو دانمی حول بدن ده نوا 20 دقیقه دجواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش به بینرین هجه ارتش ارمنستان خواست سروک وزیر نیکول پاشینیان دست جه وظیفه خواه برده پاشینیان جه راگهاند که وی سرفرمانداری ارتش جه ارگرتیه روسیه راگاند او جه روشا لارمنستان بفکرن دولتا ترکیه جه حولدان داربه یا لارمنستان به تندی شرمزار کرد. پشتیشار لقرباغی نابر آذربایجان و ارمنستان دکو ده انجام ده نیوی قرباغ جدسته ارمنان هاته گرتن آلوزی على ارمنستان و نرازی بونه لدیجی سروک وزیر نیکول پاشینیان دوام دکه. ارتش ارمنستان به هنجتا کو جبو گل ارمن بریارن ترکر ندانه خست پاشینیان و حکومت آوی ده وظیفه برده. سرفرماندار ارتش و فرماندارین پای بلند به بلاوک بانگا استیفای لپاشینیان کرن. ده بلاوک ده هات گوتن. ارتش ارمنستان دخوازه کو سروک وزیر و حکومت دج کار بردن. ده همان دمه ده شیاری دیده کو لدیجی مروان هزه بکار نینن. سروک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان دیار کرد کو اولا وکا لدیجوی بانگا داربه ایه و بانگ لعالی گرین خو کرد کو داکفن کولانان. اروها پاشینیان راگهاند کو وی سرفرماندار ارتش اونی گاسپریان جه وظیفه گرتیه. پاشینیان لسر حساب خوی فیسبوک داخیانی دا. ایرو من بریارا جو وظیفه گرتنه یا اونی گاسپاریان امضا کرد. از وی داخیانیه وکه هولدان دربه دبینم. دویم شورش بپارزن. ام دروشک گلکی زحمت دنه. دوی گل لدسلات خودی درکوه. پاشینیان دا زانین او جبر بن کتنا لقرباغ خو برپرسیار دبینه و گوت. هن پرسن گل جرایدارن ارتشی جیهنه. او جینکارن جوان پرسان برابن. هات راگاندن و پاشینیان ایرو لمیدان کوماره جگل رب آخوه. پشتیبان بانگاوازیان داخیانیا دسپیکش روسیای درکد. بردف که کشکا کرملین دمیتری پیسکوف دیار کرد کو او جروشا داوی یا ارمنستان بفکارن. پیسکوف آنی زمان کو او روشا لولاد جنیز و دشوپینیون و بانگا آرامی لالیان کرد. وزارت کار درویا ترکیه جه الوستا خویا لسر روشا ارمنستان دیار کرد. وزیر کار درو مولود چاوش اغلو ده دما سردان خویا ماجرستان ده به داخیانی که چاپمنیه هولدان داربه لارمنستان شرمزار کرد. پشتی بانگین سروک وزیر نیکول پاشینیان به هزاران آلیگرین وی لپایتخت ایریوان دا کتن قادان. پاشینیان یه هولدان ارتش به داربه بنافگیری به پیشیا آلیگرین خواکت و دست به مشیکرین مش لقادا کماری پیک هات. پاشینیان دیار کرد که وی گله جاران مرجین چارەسەریە دانین لی او یک جه آلیه مخالفان و هاتیه رد کرن. پاشینیان یه میکروفون گرتی دستی خواه گوت استفایا وی نه چارەسەری بم. Պատտվենք կվերադառնանք, որպեսզի որևէ սադրիչ
Պատտվենք կվերադառնանք, որպեսզի որևէ սադրիչ بربینرین هجمی حول بدن باوی که زندشی بری خواب بدن ریوان او لور ربشا داوی جهیم ببین لحتا کو پیوندی تیگریدان ام بنوچا خویا دریزی ده دوام بکن سیخوره که بری یه حکمتا شامی یا کل آلمانیا دهات دارزاندن جبر سوجین لدجی مروواهی هات جزا کرن دوزگری آلمانیا 405 مه جزا لاندام بری استخبارات ایات الغاریب یه حکمتا شامی بری او یک جزای یکمین یه گرتیگه یکو لدروی گرتیگهین انگو لدروی ولات لسوریه لدش سوجین لهمبری مروواهی ین حکمتا شامی هاتیه برین. دوز لدادگاه بلند ایالتا کوبلنز پیکات و اندام بری استخبارات ایاد الغریب سوجدار هات دیتن. الغریب گو سال 2012 جهازین رژیم جهبو و چو آلمانیایی به توان ده ایلون و جوتمه 2011 ده جگرتنا به دهان خوپیشاندارن لدو مایه برپرسیار بو و اورادستی ناونده که اشکنجه کربو هات جزا کرن. جبر سوجه لدجی مروواهی 4 سال و نیو جزایا گرتیگه لئیاد الغریب هات برین. بریار جالی سوریین لألمانیا توليدوزي بوبون هات سلاف کرن و هات راگاندن گو اف بریار دکاره ببمیناک. وزارت کارن درویا آلمان جی بریار وکه دیروکیه پین سکر. اف یک جزای یکمین اگرتیگه یا گول دروی ولات لدجی سوجن لهمبری مروواهی ین رژیما سوریه هاتیه برین. دوزا گوپار 23 نیسان دست پیکری ده کسی بناو انور راسلان جی تی دارزاندن. اف کسی نافبوری به سوجن هین گرانتر تی سوجدار کرن. درونشتنا ده آداره ده راسلان و جبر رولا خواه اشکنجه کرنا 4000 گرتی و کشتنا 58 کسی ده بیدار زاندن. هروها سرچته یکی داعشیه بناوی احمد عبدالعزیز عبدالله گوتونا تندرو لأوروپای بریودبر و جوان دشاندن سوریه و عراقی درکت پیشبری دادگاه آلمانیایی. دادگاه جی 10 سال و 6 ماه جزا لسرچته داعشی بری. دچارچوفیا قدخه کرنا کمله که ترکیه عربی ده پلیسن آلمانیا لبرلین و برادنبورگ جویس به و دست بسرده گرتنا کمله اسلامی ین تندراو کرنه. پلیسن آلمان ویس به اپراسیونین سرده گرتنی لبرلین و برادنبورگ لدجی ناوندین اسلامی ین کو گمانا لسر وان هنه کو تکلیا وان به کمین رادیکال ره هنه پیک آنیم. لگور روزنامه بیلت یا آلمانی اف سرده گرتن تکیلداری پیک آنینا بریارا قدخه کرنه یا لدشی کمله که ترکیه عربیه کو دسترات آلمانیای گماندکه کو او کمله نیزی داعشیه. وزارت کارین هندرین او ورزش یا برلین لسر حسابی خوی تویتری دیار کرکو وان کمله کو به ناو زانینگین برلین آنجی یک بونا برلین دهات ناسکرین قدخه کریه. جبو وگرل پیمان نوکلیری سال 2015 امریکا و ایران خو بندا هفهشتنه گلو و کجان آلی گاوا دسپیکی باویجه امریکا دبیجه حتی ایران پابندی پیمان نبه او جزایان جی لسر تهران رانا که جخوا دنابر امریکای ده حلوستین هین تونتر جی درکتن او هری داوی زیده 40 سناتورین کمار پاریز پروژه بریارک آماده کریه تیداد بیشن دجبری آخویا جبو هر تفگره که سویکرنا جزاین لسر ایرانی نشان دادن. بردفکی وزارت درویا امریکای ند پرایس راگهان گو سبراوان لسر ایرانی جبو وگرال پیمان نوکلری سال 2015 خودان سینو رکیه. ایران حتانها بر سوابانگا امریکا یا هفته یا بوری جبو پیک آنی نادانستاندنان دی جوینکه هفبش بولاتین اوروپی را ندایه. پرایس دیار کر گو گاوین ایرانی من پیکرنا پیمانه امریکا خزجه برهنگاریه او گوت
ام گومان دکن گوریا هری بکیرش بو کو ایران چک نوکلری بدست نخه ریا دیپلماسیه. جالی خواه کشکاس بی دوهرگهان گو حتا ایران پابندی خالم پیمانی نبه او تو جزایان جسر ویرانا کن. دوه نونر ایران الاجانس آتومی ناف دولتی کاظم غریب هشیاری دابو گو اگر دور پیج سر ولاتی وینه را کرن او همو تومارن کامیره چاودیریه ین لکارگهن ایرانی نوکلری ورنجه برن. گریدایم بجاره سناتور کومار پاریز توماس کوتون تاوی بیتری 40 سناتورن دن ان کومار پاریز پروژه بریارک آراسته سناتوی کر تیدا تا قصد دکن گو نابب تو آوائی جزاج سر ایران بین را کرن. لگوری پروژه بریاره ناب ایران کاربه بگهیجه پرگالا دارایی یا امریکی. سناتورین امریکی گو اف پروژه بریار امضا کریه دبیجن دوی جزاج سر ایران رانبن حتا گو دوی هوسا خویا نوکلری برده او دستکا توندی و ترور الهرمی راوستینه. ایران لوازی سیاست اوباما کیس باز کر دوی بایدن نکه و همان شاشتیان. امریکا و اسرائیل به آرمانجا جنوب دست پیکرنا خبات و نقاشین درباره دوسیا نوکلریا ایرانی ویل هف بجوین. لگوری مالپرا اوکسیو یا امریکی دولتین یک بوین امریکا و اسرائیل درباره جنوب دست پیکرنا جوینین کما خبات استراتژیک یا ایرانی لحف کرن. دی پایین کو ده روژین پیش ده یکمین جوین درباره آگاهین استخبارات ین برنامه نوکلری یا طهرانی وره لدار خستن. پشتی سردانا سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو قصر سپید 2019 ده کما خبات یا بحثا مشاری هات دامزراندن. لگوری مالپرا امریکی ده جوینا کووی بریا اونلاین وره لدار خستن اسرائیل وی گرینگی بده آگاهین استخباراتی او دانه ین درباره برنامه نوکلری یا به ایرانی رم. As my children and grandchildren approach the age of 15, the first place I've taken them is in Europe to Dachau, the second place is to Israel. And my deceased son, Bo, who died 8 months ago, thank you for your great personal concern, and I know you knew him. جبر شرید نابرا هیزن حوسی و ارتشا یمنی ده حریکیم 8,000 کس جه باجار مارپی یمنی کوچبر بون بردف که سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی ستاون دجورک هشاریا پیلا مزنیا کوچبریه دا و گود گر شرک دوام بکه دبکو بسد هزاران کس جه اواری خواه کوچبر ببین. ستافن دجورک ده داخوانیا چاپمنیا روشانه ده اشارت بر روشا لمارپیا یمنی کرد. دو جرک دیار کرکو جبر شر پرانیا وان جن او زاروک زیده 8,000 کس جه اواری خواه کوچبر بونه اوها گود. دروشه که نباش بونا لحرمی ده و بسد هزاران کس جه اواری خواه کوچبر ببین. بردف که سکرتری گشتی یه نتوین یک بویی بانگا راوستاندنا شهر لعالیان کرد. لعالیه کدن تفگرا دیپلوماسی یا جبو راوستاندنا شهر لحرمی لزبویم. جبر ریسکانه بونا پیدوین جانوی دیگه که آداری ده کنفرانسا که ناو نتوی ورل دار خستن. نتوین یک بوی جی جبو روشا هی هشاریا وقتی تنگ بوی دیگه او جبو گهاندنا آلیکاریه جی 16 میلیون کسی ره بانگا فونکه جی 4 میلیارد دلاران دیگه. لولاد کو اف 6 سالن شهر لیران نوستیایه به هزاران کس ده انجام شهر ده جانا خواه جدازدانه. Also on Myanmar, the UNSF team in the country said that it is. دزگین چاپمنی ین لیبیا یا راگاندن کو کوما وزیر حکومتا یکیتیا نیشتمانی دیج مجلسا تبرقی را وره پیشکش کرن. چافکانیان جه تلویزیونین لیبیایی الاحرار اشکره کرن کو کوما وزیر حکومتا یکیتیا نیشتمانی دی ایرو جبو سروکاتیا مجلسا پارلمنتران آ تبرقی وره پیشکش کرن. او یک پشتی کوشاندیا نتوین یک بوی یا جبو دستک داینه لیبیا اشکره کرد که نونر تایبت یه سکرتری گشتی جان کوبیج به حکومتا سروک وزیر لیبیای عبدالحمید الدبیبی را آخوی او آواکرنا حکومت او جوینا مجلس پارلمنتران آل پیش نقاش کریه پیک هاتیه.
Rêveberiya Venezuelayê bersiv da biryara pêkanînê ya Yekîtiya Ewropayê ya li ser 19 rayadarên Peya Bilind û xwest ku sefîra Yekîtiya Ewropayê ya li paytext Caracasê biterîkîne. Yekîtiya Ewropayê ji rêveberiya Venezuelayê derheqê 19 kesên Peya Bilind biryara pêkanîna cezayên dabû. Biryar duşemê hatibû ragihandin. Di nava van kesan de ku hate îddiakirin di polîtîkaya dijî demokrasî, dijî rêgezên dewleta hiqûqê de para wan heye, hin waliyên herêmê û endamên artêşê jî hene. Biryara qedexeya ger û sekirandina mal û milkên wan hatibû sekirandin. Rêveberiya Nicolas Maduro jî bersiveke tunda. Wezîrê Karî derve George Araizê ragihand sefîra li Caracasê Isabel Pedrosa weke kesa ku nayê xwestin hatiye ragihandin. Arêz ra diyar kir wan 72 saet dem dane Pedrosa da ku welat biterîkîne. Donde se desarrollaron los peores conflictos, las peores guerras, desde donde salieron quienes cometieron los peores genocidios en África, aquí en América Latina. Birêbînderên hêja rewşa li Ermenistanê alûz bûye û ji saetên siharê ve li Ermenistanê xwepêşandan ango alîgirên Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan daketine qadin û bertek li dijî helwesta hikûmetê ya ji bo îstîfakirina wê raber dikin. Ji bo rewşadawiya li herêmê ew rewşa li Êrîvanê bi taybetî em werbigirin hevalamaya rojnamevan Liana Mihayova li Êrîvanê bi me re amade û wê agahiyên berfireh li ser mijarê bide. Belê Liana dema te xweş be. Belê deng tê Liana. Liana ku ger em niha pirs bikin rewşa li paytext Êrîvanê bi taybetî bi çi awayî ye xwepêşandanên girseyî pêk hatibûn beşek ji dîmenan jî me bi bînerên xwe re par vekiribû. Lê di van kêliyan de gelo li paytext Êrîvan rewş bi çi awayî ye gelo xwepêşandanên ku niha têne li darxistin tenê li Êrîvanê ne ango li navçe û bajarên din yên Ermenistanê jî têne li darxistin. Navê demê tenê bajara Êrîvanê de ye wextê cuma tok bûye opozîsyon û hikûmet nîvro bi hev de bûn cuda cuda meşa çêkiribûn û saye wextê vê demê meşa opozîsyon berdewam e hûn zanin wextê tiva 2020 meha nehada ev çebû şerê Xarabaxê û ya şerê Ermeniya û Azeriya çebû başê şerê Ermeniya em zanin wextê Ermenî binkedin û paşê wê ye dewleta Ermenistanê cumata Ermenistanê tev opozîsyonê rabûye ser liga dibêje hikûmet kere erkaxa berde. Çend roje meha dehata neyê me de heya vê rojê de ew meş berdewam e. Belê Liana ger ku te deng dibêsî di her de heman çarçoveyê de niha li heta niha xwepêşandanên ku dihatin li darxistin ji aliyê muxalefetê ve bû lê vê carê ji aliyê desthilatê ve xwepêşandanên girseyî têne li darxistin. Gelo ev xwepêşandan di da xuyakirin ku êdî li Paşinyan zexteke pir zêde tê kirin ango ev xwepêşandan wê yekê de de diyar kirin gelo wê Paşinyan dev ji erka xwe berdiyanna. Vê demê binerin ez mehinek tişta jî got çend meha opozîsyon meş çêdike li cumata komkirina opozîsyon aqa zêdenîne çiqas îro wextê 2 saete de Paşinyan top kir. Paşinyan daha zêde top kir teleka Paşinyan cumatî daha zêde bûn nek tevdû meha de teleka opozîsyonê. Vê demê ne diyar e û vê demê se wextê cumatî diyar e wextê pirsa piştgiriya Paşinyan bikir. Lê hêsivê çi biqawme ew ne diyar e. Belê Liana ya herî girîng di demên dawiyê de êdî artêşê baweke eşkere helwesta xwe li dijî Serokwezîr diyar kiribû. Gelo helwest û bertekên herî zêdeyên artêşên li dijî Serokwezîr ji ber çi ye sedemê vê yekê çi ne? Liana me got bi taybetê di demên dawiyê de êdî artêşê jî helwesteke tund li hemberî Serokwezîr Paşinyan diyar dikirin. Gelo nakokiya di navbera artêşê û Paşinyan de bingehê xwe ji ku derê digire. Eser artêş heye bizgirek esaya wextê şebeqê îro şebeqê artêş ew kiriye gote wextê bizgirtiya Paşinyan îdan nake çünkü dixwaze Serokwezîrê Paşinyan erkaxa berde.
نیروژی پاشینیان تمام شکر بود و یک اره کره سرک وزیر آفتش ارگا خبرده و دم از سادبیجم و زنه و تنکی جا روش تماد بود وقت از گره برزم ارگا خیزه به روزش بردم چونکه مکری حکومت مکری حکومت نکتو تن آفتش اوه سرک وزیر آفتش و خاخ آفتش بله یعنی تو دبیجید نوا روشن پیش داشی و اف آلوزیال ایرانی انگو به چالکین ایرو رس نوردار نمینه و روشن پیش داشی و اف یک دوام بکش برکو دوامش 20 دقیقه بداوی به حواله روزنامه‌وان لیانا مهویان لباجار ایران د پایتخت ارمنستان آگاهی داویین درباره روشال ارمنستان داشی به بینرین مرا پار وکر بله بینرین هجا ام جی لورد گهجین داویا 20 دقیقه جنوچین خوین جهانی حتی روزا شمیه جاره کردن وریم پیشیا و ببینید نواخیر و خوشیده اشار بخار